На сегодняшний день, когда прошло очень много лет, и когда многие мусульмане знают эту историю. Как я уже сказал, имам Хусейн алейхиссалам является для меня очень важным человеком, с которого я беру пример. Что мы должны делать, чтобы стать похожими на имама Хусейна алейхиссалам? İmam Hüseyn əleyhissalam bu döyüşdə ki şəhid oldu, eləyə bilərdi Yazidlə bu barədə sülh eləsin. Biz öz nəfsimizi və günah paltarlarımızı Məhərrəm ayında çıxadıb bir çoxlarımız, yəni cahil təbəqə çoxları hamısı demək olar bu ayda Məhərrəm ayında günahdan uzaq olarlar və haram məclislərdən çəkinərlər. Mimi kama Muislamu, kitu ambacho kinanipaswa kufanya niwe hata ionekane kwamba ninamhudumia Imam Hussein alayhi salam, kwa sababu yeye alisimama kupinga dhulma na ubepari ambao ulikuwa katika zama zake, na katika msimamo wa Imam Hussein alayhi salam mimi pia ninawajibika kufuata mienendo ya Imam alayhi salam, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatueleza kwamba viongozi wale Imam Hussein, Imam Ali na viongozi wote inapaswa tuwafuate, kwa sababu wale ni viongozi wema, ni viongozi ambao tukifuata tutaongoka na mwishowe tutapata malipo mema. İmam Hüseyn üçün düzdür, xidmət edənlər ali məqamda olan 72 nəfərdir. Yəni onlar xidmət onlar qədər eləyə bilmər, mən özümdən götürürüm, eləyə bilmərəm. Ancaq nəzərimcə biz müasir təzə dövrdə İmam Hüseyn inqilabını təzələyən insanlara təzədən ikinci dəfə çatdıran məktəb ki var, İmam Hüseyn məktəbini yaşadanlar. خدمة الإمام الحسين الخدمة الفضلى هو أن نحافظ على ما ضحى بنفسه من أجله، وأيضا بأن ننهج نهجه وننتصر للمظلوم من الظالم. يعني في كل زمان هناك إصلاح يجب أن يتم لاقتلاع جذور فساد وإفساد ما. الإمام الحسين مشروع إصلاح دائم، يعني نحن في زماننا الآن نواجه على سبيل المثال مثلا في العراق الفساد، الانحلال، الخروج عن الدين والابتعاد عن الدين، وهناك مشاكل اجتماعية أخرى كالفقر، كحرمان الناس من التعليم، كوجود السراق واللصوص وإلى آخرها من الأمور. كل ذلك يجب أن يعني يحملنا مسؤولية أداء واجب هدف الإمام الحسين الذي سعى من أجله، وهو إصلاح ما فسد من أمور المسلمين.